Ano yan, Bap? Kamuting dutong? Alin na akong gagamit kamutin dutong. Gagamitan ko na mo ken dutong nakabud. Di nga kakit ko ken ay. Nakitaan mo kami po, Bap. So ayan yung special bola-bola ng Bapang Michael na Bap. Gugudgura na andyan na nung klaseng dutong. Pwede palitan na Bap. Sa bagay amal ning kamuting dutong. Builawan mo inyo, talang ke. Ay, dana Bapang Michael. Dana delikado yan, Bap. Dana Bap, lawin niya yung ano, andyan bubukaling taba pa nga mahala, no? Bap, video ko niya mo yung gamat mo. Dana, iyapin mo yung sugat, oh. Kaya man mo yung alaplos, oh. Li, ken pa magtinda kasi dapat kanya-kanyang gimmick. Bantang dakal sali kaya ko. Utak na yan, Bap. Ay, dana Bap, pot papakaliya pa yung bata. Listo kasabi na kayo. Bap na, pakitaan mo kami paping netong para mo keng views. Dana, Bap, may nasagit kayo yata eh. Wato lang yung gamat yung pangogoyo, Bap. Gagamit ko pang antena ng radyo. Kita mo ka, iniyo, pagkitahan da ko. Malagad ko mo kasing papakit niya. At saka, balo mo na, pota mo nga ting vlogger. Sige, pin, Bap. Away ni video mo. Ayan eh, Bap, pakit ko, Bap. Ay, bubukaling taba. Oh, ginamal na, nuko. Eh, masakit, Bap. Ali! Kita na, Bap, pikit yun eh. Dana, mailiya pa yung Bap. Palupa talagang yaman na sakit. Poging assistant ko ngayon, Bap, nalagyo, no? Sakti! Minsan kasi ating kong business trip, yung papagbanten ko kayo ni. Oo, syempre, Bap, yung pamanyuklin eh. What? Tsaka masipag yung na kayo ni, Dana. Tapay ni Poto Album, pakit mo. Way, ni paling ka na ako ni Nuno. Pakit ko lang kaya kaya. Tayo, Bap, laweng ke. Yan yung lolo mo, Bap. Ali, lolo na itas siting min baliyan. Ako balot siya kaya ningin ako po to.